Filmski maraton na RTV-u 2. Teška zatvorska priča. Zlatna palma u Kanu. Film Prorok u 4. Burni istorijski događaj kroz 3 generacije jedne sicilijanske porodice. Film Barija, Kapija vetrova u 6:35. Talentovani plesač koji ne čuje muziku, ipak čuje svoje srce. Film Ljubav i ples u 9:10. I'm deaf, Jess. Yeah, and you use it as a crutch. Who is this? I am a star. Dirljiva priča o prijateljstvu dečaka i psa. Film Poni i pas u 10:45. Get me that dog. Strasna veza dva genijalna umetnika, Coco Chanel i Igor Stravinski u 12:15.